babak keempat. Iya, luar biasa. Babak keempat, kloter pertama. Kursi selanjutnya Jerabah Airwan Cakrawala AB. Malbura Ramayana. Persiapan Yakuza Wari PC Winter MP. Persiapan Yakuza Wari PC Winter MP. Persiapan. Mas Anggi. Persiapan selanjutnya Sulanjaya Bonus Bayer Munchen JKT. Persiapan Sulanjaya Bonus Bayer Munchen JKT. Persebaya Sulanjaya Bonus Bayer Munchen JKT. Untuk persiapan Kacong Kuda Terbang Sniper Hari BJ. Persiapan Kacong Kuda Terbang Sniper Hari BJ. Anak kembar sungguh sampai ketinggal sungguh kong. Persiapan selanjutnya Bruno Airwan Tembrak Tampot. Persiapan Good boy. Good boy. Oi, 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 oi. Hey! Ah! Hey, hey, hey! 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 Au. Bruno Airwan Tembrak Tampot. Untuk selanjutnya Ramayana MSFGS Satir BS Demosit. Persiapan Atas. Start.
Bos, yang mau kemburi, bos. Apa dia? Oh, itu lagi. Kuat. Poin Fahri PC, Mudamat PMS LPC. Untuk persiapan, Anjo PS Limosin, Toma RS SPM. Langsung dilanjut untuk PB-nya. Kloter pertama, Idola Merba, Kimi Tamkot. Untuk PB, Idola Merba, Kimi Tamkot, Caritos. Udah terbang. Persiapan selanjutnya, Kimi Tamkot, Idola Merba. Dapat tahu. Puncaknya berarti lebu. Tar.